moi me umona vi iale le tua le tama le tua le alo le tua le ngangsai le fiafi fie o folo fatu mu fatalo fatu po ye ma urungo le ngaluenga sa moa tu totasi solo suma tite ya wao Pastor Willie me fatua no falo mo le ngali ba lo se fu la de lei ye lo fo le tu o lo mo e la suma le teita ile so fu la de lei ma se fu ma lo ina e ala le au lo fo tato Mataio le langi fatalo fatu ile ofenga luenga le tua Autu stusima se foi o te olo ma po ia ofenga luenga i te tanga luenga fia te mar lo ma ofenga luenga le tua mau te tele se pa ia se to tamo le kalisia le tua via iso se tafo le nei lo langi o folo fatu mo fatalo fatu ile nei i tu la Afiafi ile whangoina le malo tatu o tinu o Samoa lo mau mai nei por kalame o sauni ngā Lotu le Afiafi saudia matapena le kalisia so fitu Samoa tu totasi ile nei lo langi ia fie fatalofa ma fafele atu fia lavolo e maua mai ele nei por kalame o sauni ngā Lotu fatalofa atu ia famuia le tuale lau fafonga ia mo se fe aure ne Afiafi saunia matapena i tātou mo le nata e au mo le naso e fio mai ai lo tātou matai wala au whai le tātou talo lo mātou tamai o lo saifua i le langi vi ia lau fio i le nei Afiafi lo wang le lei mo lo walofa lau tau singa le saifua mo lo mātou wala leo mwhai o lo mātou toa i tau nuu i le nei Afiafi i le tua o mātou sauni falo mo ala ia o fionga fola fio mai nga sai te fa matala i la o fionga ina i taulu i fina ngalo mo fa mo o la e kalisia i la taulu mo o lo maua mai nei sa nga Lotu le Afiafi e ave ala o fionga le tu o se vaila au o nga i le soifua mo mato wola lo mato Matai fa nga me fa nga ruenga vai mo fa tau va la fa lo ina lo fina ngalo ina ia mawalunga lava le vi ingo o lau fio nei se yo i le whaamavau e whaamavau lava. Amene. O le mau Autu o le a tatala ina i le whiau o le nei Afiafi po le tātou sauri ngā Lotu o maua le tusi o Mataio o le mtau pe ono o le whaiu pe tolu se furu ma tolu. O le mau masani a iai le mafuanga wa lai o maia ona yailo na taua mo le taimi ma le whiau i ona po o e soifua mo taolai whamaile mau Autu o le Afiafi nei a ia o tau mua i sa ili le mano o le atua ma lana mi tonu ona whaopopo atu lea o ia mea uma i ate o tau o le tuaso ma le taimi le nei o e soifua mo taolai wa mai whiau o le atua whai mai le whiau o pōle nei mua i sa ili le malo o le atua ma le amitonu o na whaopopo mai le atua o mea uma i ate i tātou o te le tala no atu le Afiafi le nei i mea whaopopo mai le atua leanga o le atua o le manuia le tātou te ona iai o le atua pule te tene o lo iai le aulo o lo ia te ia le awio e nai te saa na whamunianga. A le Afiafi le kalesia le atua o te tala no atua i le whamtalanga le tuispa ia mua i sa ili le malo le atua. O le taimine nei e pau armara o le whau le Afiafi le nei o le Afiafi le nei ma le lao le nei au mai e le atua i tonu o tātou ainga te totasi ma tunu o lo tō lala ma papa awai. O le taimi o le tāpenanga, e tāpena ai le tamā ma le tina ma le whanau. Ina ia sa ili le malo le tua. Ia tea ua ia le avanoa le au mai le tua le kalesia le tua o le avanoa po le lao e tāpena ai le loto i whane.
Vai poleani me tau no whani leia le wawhenga i o oe mono watua. Vai polease me tau ne e whaia e te sa ili ai le malo le tua ina i e maua mo tā maua. Wa mai lau tua le whiau i le Afiafi nei o whau tuina. Ia matua sa ili momua le malo le tua. Seek first the kingdom of God. Ia matua sa ili. E le aise te ngata e whaalawina le upu le matua sa ili a e nufunofo pa ye. Moi, laisa na me whai. Ai mana ora manuia e te alu e sa ili e afu lo muau. E te solu solo e sa ili se mea a wale manuia mo lo wainga po lo to lua marau whanau. E lo manuia na leo te mana e Afiafi nei e sa ili pe ona whamai whiau le tua le pore nei. Ala mana onga whiau le Afiafi nei le ka le sia le tua. A whai o sa ili i atoe matua sa ili. Mua le malo le tua. La tatou whaasolo te ne mana o e whaami umi. Lotu le seek means actively pursue or to go after. Pursue, to go after. Actively involved with a positive action or a positive action. Ao in a positive action lo mafufau. Ele mafaya se tangata na toe abesea le positive action le we manatu e fatino. Talo yo leta to te sa ili ni malo le tua fe au pone. Ia sa ili ni malo le tua. You need to have a positive action, positive mind, positive attitude. Nobody can take away from you. Nobody can change. Pursue. Follow in order to catch your goal. Or whau le Afiafi nei. O te leta no atu me te maua pe au na. Umana sa ili maro le tua pen whamai o patus pa ia. Au tala no atu le ka le sia le tua. O te mana ai te toe sila to toa i to tono lo to i whale malau e ka le sia. Malau ainga. Wa o le taime sa ili aina malo le tua. Pe ona whai mai whau le Afiafi nei. Seek means actively pursue or to go after. A yesa me wa na te fia maua. You go hard for in order for you to get. You go after. Involve in positive action. Follow in order to catch your goal. Ele mawhaia se te ngata na te ave ser wha moe wa ia te oe. O le wha moe e te fia iai le ola e wha mawau sau lia le tua. Whai mai wham talanga tusio ngā ruenga rom tau pe lusu mar fitu le whainga malanga ala apostolong pauta. Wha mai wa tele aso le wholaunga. Wa mai mau o mea le waa, le ngata o le uta ma le waa. Ai whai mai wham talanga tusio pa ia le upa le apostolo paulo. E o ai o mātou wha moe sa iai le ola, wa matana rasi. Al mena tau e ta, whaman tusi lo ngā ruenga e lusu mar fitu. Whamela upa paulo, na tō mai a te aure a ngelua le tua e ona. E le ai asa soifua e mai mau e na le uta ma le waa. O le anganga fia nama le anganga whaaftaina i le tua. Ma au fwoi na le au mai e le tua. Po le alo manatu se taimi wa tawaru. Esa lau wha moe. Lau wha moe your main goal. The main purpose na fwoi na kolo oi ma ue le tua. I le au mga ruenga le tua. Ia sau nia e tātou le wha moe dola. Pea ola na ia te oe le nala mona. E tumu i lau mawhau le wala au le tua i le wha moe dola. O na leilo se me tasi e vesei oe ma ue ala i le wala au le tua. E FESOASOANI tau pe ono whau pe sumar fitu. Ma ia o tau oro iai o futau ato toa, o futau o Cristiano. Pe tai whamai whau pe sumar fitu e se tau a whapupu atu. Ma ia tumu i mea uma, ia avere pu long ole ola tanga.
ia tumu me uma le kalesia le tua. Ona e ave ina le pulau o le tanga. Le wha moe le ola e wha ua. Tolu wanga au le Afiafi nei. O le wanga mua set your proper priorities. O le asa me tauna e wha mua. What is your proper priorities in life? To me, myself, my proper priorities. O le wha moe ola. E sa ili de ma lo le tua o te minei. O le lao ma le manole nei wa mai le tua le panga nole nei. Wa toi au mai le tua o le avanoa e ta pena ai tangata le ka le sia le tua le soifua whaleganga e ala i le fionga pa ia le tua. O le whiaura le Afiafi ne mrewaga mo le whiaura. Vai po a au proper priorities. La ta wha solo. Quote there, if your priorities are not in order, your life are not in order. Afai o order nei I o proper priority in life. Ele ngā tau mea le tino, tau se ingo lo ainga. Au te le tala no atu mena, au te tala no atu. The main priorities I ta ngata Cristiano, o le wha moe le ola. Le aso e fio ma Yesu, le ala mai a tātou e maua mea umo le laulangi nei e le sa moe mula. Le a fwila ngā le ina umi le tātou ngā rurua e whiau mana rua ngā le tua, ai le aisa tātou wha moe le nātai au le aso e fio ma Yesu. If your priorities are not right, you won't be right. You need to set your priorities in order. If you know your priorities, to seek ye first the kingdom of God, you, the father, the mothers, and the family, the children, your church, your division, you need to sit in order. O Afiafi tauri, o Mataio soifuanga, e le mawhai se tangata na ave sea le wha moe I ate oe. Mataio le lum ta upe ono, lum wha upe tolu sumar tolu. Jesus has already told us what our first priorities. Seek first the kingdom of God. Le kalesia le tua SISDAC. That's our number one priorities right now. Focus on your call. Focus in the family moe dola. Seek ye first the kingdom of God. Sa ili le malo le tua. Ua le alu lau taime sa ili meo le neina rangi. Whaftai le tu ai maua mea tātou te Afiafi ai ma tausi o tātou ainga. A le mea sili na tāua le kalesia leina marifi au le tae ao ma le Afiafi. I le sa pati ma le sa pati. Fi nau wa lau whenga ruenga e ala i a fiong pa ia le tua. Ia saunia le kalesia le tua. I le wha moe. I le malo le tua o saunia le tua. The first step to putting first is to admit our responsibilities. Ai polala responsibilities nga ye tono lo ai nga malawe kalisi. A foi o tama o le patiaka I tono le aima. Fa pe no lu ka riso le kalisi e fa pe na le tane to tono le aima. Ai lo to lu ai lo fa na. Vai lo kalisi ai lo tanga wenga, va ai lo aima. This is your responsibilities. E te tauna iai le wha moenga. I lo to lua marau whanau I lau e kane sia marau ainga. I le wha moe le ona e wha vau e ala I lo duty. La o ino la fionga le tua ma wha maro si o la tō. Ma te sumule ono lo wha upelu sumule ono. A wā sea le au ngai ki tangata pe a whaina te maua le lalo langi uma. Ai mau ai lono. Se a fose me a vatu le tangata e tongi o la hai lono. Nā ngā tau te mau e mea ni lono. Ai mai mau o tātou. Ne kalesia le tua. O le au le Afiafi nei. Nā ana toi whamanatu ati oe mau le kalesia. Laisa o ngai mau e mea ni o la ngai mai mau tātou ora. For what is a man, prophet, if he shall gain the whole world and lose his own soul?
Le ala wal tangata, gain the whole world, have everything, and lose his own soul. Leis on fa moe moe, ave e se on fa moe moe. Ar fe au na leina mo le upo le tu si leo o e fesolo na mata upo e ono no fe pesfuma fitu. Ia tumu I mea uma. Tau ave le pu lou o le tanga. Au le ise me tase tau mo fai le fili a mesea. A tili, a tali o le tangata o Yesu. Ona tau wia lea o ia e taitasi e tusa malana ngalunga. Pea o le aso e fio ma ia Yesu, fa mimi tena ka tuspa ia tusilo Mataio, e ono ron fa pet, e lua sumafitu. Pea o le aso e fio ma ia le atali o tangata o Yesu lea. Ona tau wia lea le tua, e taitasi e tusa malana ngalunga. Pea o le aso e fio ma Yesu e taitasi ia ma tau ia le tua tangata, e tusa malana ngalunga na fai. A fai la ngaruenga e te le lei mai fai me le lei tono le karesia ma fe au ngaruenga le tua le aso e fio ma Yesu tau wia o e ma o le tua e tusa o la ngaruenga sa fai tonu o la ngaruenga lua pe te tono le fai pe eiva ai pe tai o no sa I mai lava o ia I tatou o na ua le fina ngalo ia fano se tasi a ia o uma lava I salamo wa leva na tau na fio mo Yesu le kalesia a o fa tu wai mai lava Yesu ia o tatou uma I salamo SISDAC your responsibility is your household o lau matafa yoi o lau responsibilities le kalesia le tua vai tu tono lo Lotu fani o e ta mama le tina ma fa ina ia saunia I tatou fa mo buenga Vanga lona lua LAASAGA I TOLU. Alan SAVALIGA o tangata. Mua maintain your focus. Maintain your focus o le mausali lea o lo roto. I se iram tau pe lusu mo le ono ron feu pe lua ma feu pe tonu. Mua konito ron tau pe se fulu ron feu pe tonu tasi o tonu suma lua. Maintain your focus. Le ngate I leo vanga lona lua o le stop making excuses. Maintain your focus. Mausali lo roto. O le mausali o lo roto. O le mausali le mea e wha moe moe ya. Aua na I malueloina. Aua na I matosi na ina lo wha moe moe. Le ngai niso tātou e le leia lo wha moe moe pea e vai ato lai lei me uma. Ai te vai o tōra ua so whai oi whawhita auri ma mea soi whanga nei a matalo leo na marua rualo wha moe moe. A ora vanga mua muarena o LAASAGA FESOASOANI I le SAVALIGA le whanau le tua. Always maintain your focus. Lua, stop making excuses. Many of us o te tano I le tua aua I fausia lo o langa I mea I o excuses. Po meo whanoi. Luka lonu tau pasuma fasu watu lima. Na la tau fe alo whai ei lea ua tasi le roto. Ole whata oto lea, whata oto I le matai. Na whai lasu whanau lonu atali. Ai ave le tusi wala aulia mai o wo tangata e mai e fia pati peta. E watu whau. Le tusi wala aulia ai te e tangata. Tangata making excuses. O whanoi rei na whai tangata, wha mai ua whai alo whai o lato loto, ma ua tasi o lato loto. Whatau whanua. Whatau pomi e lima ni tai lua e nino wale whatei tai. O whai awa. O excuses I manato tangata, na tau fia e tangata le talia e ino le tusi warauria, o le tau sama angan matai. Ai whapena le ata le whamoe moe le kalesia. O roi ei raso whainga ai tele le kalesia mo le atua. Le whanau mo le atua e whalaina, ma le atua le tamai ma moe. O ro wala aulia le atua ia te oe mao e te iai le na whainga ai. Whapeina, eknoe tangata, ma le tali eina tangata le tusi wala aulia,
na vatu le matai e whapena le ata le wha moe le ola le tātou tau sino ia e la unga atu le upo le atua ia alaia ese le mea ta whao e mawhau lista ngata. Stop making excuses. You will never set your proper priorities. You never put in order. Pe a whai e tele ni excuses e whau e lua langa. Le ngate leo le lona tolu. Get ready to sacrifice. Get ready to sacrifice. Ia kopolo nta upe wha, lona whai upe walu. Yo tau whalatalata atu i le atua, no whalatalata mai leo o ia te o tau. Ka ngata ngasa lai na whawhano i o tau rima. O tau e whaaloto luai, i na whamama i o tau loto. Come near to God and He will come near to you. Or draw yourself near to the Lord. Wa o le teime te tauna matoi whaalatalata i le ka le sia i le tua. O le whaamai le tatu te wai e toi, e pe alu alu mo toi sau, walu sau. Na le whati ngā ugu fo ne te ngā whaamai sau. A le whaau leo i le tua, pe alu sau whaamai po lana te ngā whenua e whenua i ai. A le whaau leo mai le tua, le kalesia, get ready to sacrifice. Po a whawhita au. Po a whaamai o loranga. Whaalata lata i le tua, masa ili le malo le tua. I le iesau nia i tātou mo le naso. Vanga mo muna le whau God's promise of prosperity. O le promisia le tua e ala i muia. Whafonga lau tō whau pe tolu. And all these things shall be added unto you. E le aise tō ese. Aona e whamua mua na sa ili ni maro le tua. E le aise tō ese. A whamena po tuspa ia. E na le whaopopo, langu umana promise le tua. Wa promise le tua, ngoi sa ili ni maro le tua, o mea umai whaopopo. Mo mor pe tau tau pe lima whau pe fitu, ia tu inatu ia te ia, mea umai tau te popole ai. Awa o lo manatu mai o ia, ia te o tau. Mateo rom tau pe ono lo whau pe lua lima, ese le tau o whaipu le lua lima lau, tau whai tau inatu. O le mea leo te whai atua i a te o tau, au ane i o tau popola i o tau ola i mea tau te ai ai. Ma mea tau te inu ai, po o tau tino i mea tau te ofu ai. E le siri e le ola i mea ai, ma le tino le ofu. O le upole Jesu. O mea o tau te popole. Au a tau te popola i o tau ola i mea tau te ai ai, ma mea tau te inu ai. Po o tau tino i mea tau te ofu ai. Awa ele siri ele ola na ilo mea ai ma le ofu. Ele siri ele ola ele siri ele tino na ilo ofu. O lumi. Awa e mana ole atua au mai tono le kale sia le atua. O le atua na manuia. O le atua o umana promise le atua. E whaalia na mana matatala le puna oa ma whamuia le atua le kale sia. Ale mele mana wai le atua le kale sia. Vai peiro le kalesia whaamua mua le mea ta tau na whaamua mua. Le a le mea ta tau na whaamua mua. Sa ili le maro le tu. Whamairu po Yesu la whai mea tau mea umai tau te popole ai. A wao ma natu mai o ia. Ia te tau tau. E te lai mutu whita no toi pai whai tau mai la le whaasono mai la. I le mtau pule ono tuso Mataio. Ia e tango e whai tau i ono tatu tengi. Ole. Tu fata single au le Afiafi le. Mo mua set your proper priorities. Sister, ai po le ala priorities in life. Wow, plan you langa masui family. Pero au le pole, our main priorities is to seek ye first the kingdom of God. There's 3 keys to reach your final and our final destination. 3 keys. Stop making excuses. Ya mauro loto. Focus on my focus. Maintain your focus. Maintain your focus. Stop making excuses and get ready to sacrifice whatever tribulation and trials in life. Where sauni po sauni. E whea ngai ma whawhitau.
O a lava whawhitau. Get ready to sacrifice. But fight. God's promise of prosperity. Kolo misi ale tua imuia. Ele to ese ai wha o popo mai ele tua. O muia ele kanesia. Te a whai tātou te whakua bua o na sa ili le maa lore. Sister, our priorities is to seek ye first the kingdom of God. Sa ili mua mua le maa lore. O a whawhitau, o a maunga mabana. O a meo nei o langa whitai ia i mare kanesia mai tātou so se tafra nei la langa. Pe tātou toi whaino ai pere ai, a inga mau o le kanesia le tua. Tasi whanau nungo tātou. O leo lai whawau e ala tātou sa ili le maa lore tu. O sauria le tu. La kue tātou. Lo mātou ta mai o le lagi. Mai ara upu lei kua mātou whanau o iai mātou tu talo. Mori e nau whiwhina nā monoto nau karesia. Ainga te tutasi. La to umoro maua mai le nei sau i ngā lotu ni e Afiafi. Au mamare wha moe moe o i mātou uma i lo whina ngā. Sa ili ni maro lau fio ma le wha moe moe ngā. Mātou te iei whatasi ni o mātou ainga o whana. Pa ngāre whainga tau i nina rolangi. Tele nei wha mai le anga mo vevesi e nina rolangi ma le mawhai o na mātou whi mala ngai. Pei tai le atua mātou te tati tono mātou loto a whai o le uma nei o nei wha moe moe. Talo i lau fio mai a te mātou le malo se tūma wai. Sa ili ai lau fio maru malo. O a whawhita auli, o a vanu, o a maua. Mātou te uia le nei o langa. A wai ana malo si mātou te tūma wai e sa ili le whamoe moe ma. Ili o mātou mua le langi me reo lai whawau o le sau lia na tāne. Ia manu whamuia lau fio lau na te tai au au. Lau e kāne siam lau whaingaruenga i so se tafron ni lau langi. Ia vi ia lau whiri ni Afiafi leo noa e whaamavau e whaamavau lau. Amen.